Eta gero, etorri ginen, hori, 75ean. Ona, ez ganekien nora joen, kontrol handia zeuduten enpresa handietan, adibidez, ni Michelinera joan nintzen, lanera. Ni hasi nintzen, hemen, nahi nuen aldatzea tarjeta de la Seguridad Social. Nahi nuen aldatzea. Nundik netorren da hori dena. Hemen, lantoki batera sartzeko. Eta sartu nintzen, egon nintzen lanean, en estas empresas de limpieza. Bai. Hori, eso es un submundo. Submundo, Me salió un novio policía nacional. Me dijo a ver si salíamos juntos. Da esa nivel. Ya, pero luego voy a una manifestación a protestar por la mierda que nos pagan aquí y me coges y me pegas, esa niña de esa ansiedad. No, si no pegamos nosotros a la gente. Barregarrias. Su mundo benetan. Atara nintzen lanetik, etxera etorri baino lehen, heldu baino lehen, eseri, espina batean eta negar egiten nuen. Ai, que horrible, se me hacía horroroso lana. Benetan, Oraindik Bermeokoa baino gogorrago. Bai, eske Bermeokoa, zan beste gizaldi bat. Ya está. Baina eske hau zan. Un submundo. Eta bizi nintzen de patrona. Etxe batean. Eta gero, baina hortik, jo nintzen datoko kafeteri batera, eta horra zin nintzen goizean, osea, egiten nuen garbiketa, 6-etatik ordu batetara. Bestea baino, hobeto eta behintzet. Eta gero ia hortik hasi nintzen lantoki batean. Nik uste dut azkena nintzela lantokian sartu zana. Azkena. Eta gero ia hor. Hasta que nos despidieron. Zein enpresetan? Hijos de Gorbea. Giputxak ziren. Ez que Gasteiz oso berandu industrializatu zen. 50 markadan. Hor, egon, eta gure pabellon guztian, neska pabelloia zen, eta gizon baginen 14 edo 18 edo, dana, nien kaldera.